preosveštenstvo, časni oci sveštenici, drage braće i sestre, dragi mladi Srbi u Kanadi. Pre nego što zaplovimo ovim zaista mutnim, ali ne manje opasnim, ali i radosnim vodama ove naše glavne teme, ako je najavljena, bračne veze, dozvolite mi da ono što će biti povežen sa onim što je bilo, zaista nadahnut i obradovan ovim divnim zvucima koje smo malo pre čuli. Ako izgubite sve razloge za učenje, čuvanje i negovanje srpskog jezika, treba da vam ostane samo jedan jedini, a to je da znate da ste baštinici i vlasnici onog jezika koji može tako lepo da iskaže tu nebesku misao so dušu da go ispečeš. Na koji jezik to možete prevesti? Nema tog filologa, a da ne govorim kroz trepalice da ga proseđeš. Posle ove današnje božanstvene svete liturgije, a svaka liturgija je božanstvena jer je služi naš vladika nebeski, Gospod Isus Hristos, a mi mu saslužujemo uz divno pevanje naše omladine ovdašnje. Sve ovo što činimo zapravo jeste nastavak liturgije. Ili kako to bogoslovi kažu, liturgija posle liturgije. Naša molitva ne prestaje nikada. I u to ime ja imam jednu veliku molbu sad. Reći ću vam o čemu se radi, a molbu ćete sami shvatiti. Naime, jedan moj mladi prijatelj, a od nedavno, od pre par godina, i mladi brat u Hristu, otac Igor, koji je đakon u Novom Sadu, i njegova supruga, đakonica Aleksandra, dobili su juče treće dete, sina Savu, jer je rođen na dan upokojenja blaženopočivšeg arhijereja, velikog i nezaboravnog vladike srpskog šumadijskog episkopa doktora Save Vukovića, koji je svoje aktivnosti 10 godina vezao sa ovim američko-kanadskim prostorima. U toku trudnoće, kada se znalo da Aleksandra nosi dvojke, nažalost, u 5. mesecu izgubila je jedno dete. Ostao je samo sin, znalo se da je ovo drugo dete muško. I juče se rodio Sava. Dobio sam tu radosnu poruku, a onda jutros, ulazeći u crkvu, jer jedino gore oko crkve imam domet, a i to nešto znači da samo oko crkve i u crkvi imamo domet, što ne znači da treba koristiti mobilne telefone u crkvi, ali ja sam to iskoristio ispred crkve. Dobio sam poruku da mali Sava ima proširenje aorte i da mora da bude zadržan u bolnici. S obzirom da su mi stigle odjednom sve poruke od, pretpostavljam, noćas, a njihovog dana tamo u Srbiji, sljedeća poruka je bila, nije u pitanju samo aorta, nego i velika srčana mana koja mora operativno da se odstrani. I malo Savu su hitno prebacili na hirurško odeljenje dečije bolnice u Beogradu, gde je imao operaciju, majka je zadržana na klinici gde se porodila i shvatate da je moja molba da se u svojim molitvama setite majke Aleksandre i mladenca Božijeg novorođenog Save. Da mu Gospod podari zdravlja, da bi zaista bio na radost svojim roditeljima, ali radost crkvi i radost rodu našem. Danas je poslednji dan velikog praznika Pedesetnice, silaska Duha Svetoga na apostole, rođendan crkve. Praznika koji vazda u svakom vremenu, u svakom pokoljenju svedoči o neprestanoj mladosti crkve. Koliki god da nam je prosek godina u crkvi,
kada saberemo sve naše godine, podelimo i dobijemo taj prosek, crkva je uvek mlada, a mlada je jer diše Duhom Svetim koji je vođa, koji je pilot, kako kaže jedna od molitava crkve i vođa istine. Sve u crkvi se projavljuje kroz Oca, Sina i Duha Svetoga. I ta punoća, taj ocijaj ljubavi koji vlada među licima Svete Trojice, jeste upravo najbolji obrazac onoga što bi trebalo da se dešava u našim životima i u svemu onome što činimo, a pre svega u dve zajednice kroz koje pokušavamo da zadobijemo spasenje. A te zajednice su bračna zajednica sa jedne strane i sa druge strane monaška zajednica. I tu već na samom početku dobijate odgovor na pitanje šta je cilj braka. Nemojte nikada doći u iskušenje da pomislite i kažete da su deca cilj braka. To nikada nije bilo pravoslavno učenje, to nikada nije bio onaj blagosloveni cilj braka. Deca su dar Božji, ali deca nisu cilj braka. Cilj braka jeste spasenje. Insistirati na tome da su deca i isključivo deca cilj braka znači mnoge funkcionalne, ali Božijom voljom bezdetne brakove osuditi na propast. A znam, kao što znate i vi, za jako veliki broj bezdetnih, ali izuzetno funkcionalnih brakova, kao što nažalost znam, a znate i vi, za jako veliki broj brakova sa mnogo dece, ali brakova koji su nažalost disfunkcionalni. Dakle, spasenje kao cilj braka i, s druge strane, jer uvek moramo ići tim paralelnim putevima, spasenje kao cilj monaštva. Da bi se ostvarilo to spasenje, postoji jedan neophodni uslov. A to je uslov, nažalost, od koga svi manje ili više begamo. A taj uslov se zove poslušanje. Vi ste verovatno čuli za tu reč poslušanje, koja nije samo iz domena manastirskog života i koja nije rezervisana samo za monahe ili eventualno za sveštenike, nego za sve ljude koji sebe doživljavaju kao decu Božiju, koji u sebi umeju da prepoznaju odraz lika Božijeg po kome su sazdani, dakle poslušanje. Ne u smislu neminovno poslušati, mi kad kažemo poslušati, znači učini to, poslušaj, uradi to i to. Ne, pre svega poslušanje jeste umeti saslušati onog drugog. I već tu dolazimo do prvog probnog kamena mnogih iskušenja, mnogih problema, kako u braku, tako isto i u monaštvu. Zašto? Zato što je danas, nažalost, sve manje ljudi koji su spremni da saslušaju onog drugog. I nije li u tome upravo i izvor mnogih, da ne kažem svih, nesporazuma do kojih dolazi u braku i do kojih dolazi uopšte u međuljudskim odnosima. Da bi ljudi mogli da funkcionišu, da bi ljudi vas da bili u sadejstvu sa Duhom Svetim. Govorimo o krštenim članovima crkve. Ljudi moraju imati strpljenja i imati snage da saslušaju šta onaj drugi govori. A šta se dešava danas među nama? Mi ni ne sačekamo da onaj drugi završi to što ima da kaže. Ma šta imao ili nemao da kaže. Mi upadamo jedni drugima u reč. Zašto? Zato što svako smatra da je bolji, da je pametniji, da ima nešto važnije da kaže od onog drugog. Čak da to i jeste tako. Uvek treba imati snage, ponavljam, strpljenja, saslušati onog drugog. Jer jedino se tako dolazi do dijaloga. Otvorite li prvu stranicu Biblije, Starog Zaveta, otvorite li početak Jovanovog evanđelja u Novom Zavetu, naići ćete na jednu istu reč, a to je ključna reč. Reč. Kako je Bog stvorio
stvorio ovaj svet i kako je stvorio čovjeka? Reč. I reče Bog i bi. Čitava istorija šestodneva je u tom akordu između i reče Bog i bi. A na početku Jovanovog evanđelja, u početku beše reč, čitamo, i reč beše u Boga i Bog beše reč. Koliko je reč među nama, reč u nama, doživjela da bude devalvirana, da izgubi na vrednosti. I reč i ono što proističe iz reči, a to je priča. Kada ste čuli, iskreno recite, kada ste čuli da vam je neko posljednji put ispričao neku lepu priču? A priča je bila osnovno sredstvo prenošenja mudrosti, znanja i iskustva sa jedne generacije na drugu generaciju. Danas, kada se kaže priča, to je dobilo jedan tako loš prizvuk u onoj našoj čuvenoj srpskoj rečenici, ma pričam mi priču ili pričaš mi priču. To znači, to je nešto neozbiljno, nešto na što se ne valja osvrtati. Toliko smo devalvirali priču, a bez priče nema funkcionalne veze i pogotovo bez priče nema blagoslovenog braka. Znači, pripremajući se za brak, svako od nas mora da bude spreman na poslušanje. Pre svega, da ume da sasluša Božiju reč i da sazna gde je to njegovo mesto koje mu je Bog namenio, ali dao nam je slobodu volje, da svako po naklonostima svojim izabere onaj put koji njemu odgovara. Dakle, to je već prva škola poslušanja. Umeti saslušati glas Božiji. Kako umeti saslušati glas Božiji kada sve više i sve upornije begamo od tišine? Od onoga što je neophodno da bi čovjek pronašao pre svega samoga sebe i pronašao Boga u sebe. Kada je čuveni mitropolit Antonije Blum, velika ličnost duhovnosti pravoslavlja u 20. veku, decenijama je bio ruski vladika u Londonu, u onoj nevelikoj crkvi u Ennismore Gardenu, čovjek svestranog obrazovanja, biolog, fizičar, lekar, teolog, nezvanični psihijatar mnogih pravoslavnih duhovnika iz cele Evrope, svako ko je imao bilo kakav i duhovni i duševni problem, dolazio je kod čuvenog mitropolita Antonija Bluma, ali čovjek koji je sve vreme obavljao i funkciju paroha, bio sveštenik i zato su ga njegovi parohijani zvali otac mitropolit, oče vladiko, tako su ga oslovljavali. I jednoga dana jedna žena dođe i kaže: oče vladiko, ja imam jako velikih problema da razgovaram sa Bogom, drugim rečima da se molim. A on kaže: pristajem na tu mogućnost, ali mi kažete kako vi razgovarate sa Bogom. Pa eto tako ja lepo dođem u crkvu, dolazim, kao što znate, na sva bogosluženja, ali ja dođem u crkvu, pronađem neko mirno mesto kada nema bogosluženja, sednem i onda razgovaram sa Bogom. Kako razgovarate? Pa pričam, jednostavno pričam. Gospođo, da li ste ikada Bogu dali šansu da i on dođe do reči? Dakle, u prevelikoj gomili reči, bez obzira da li je u pitanju naš odnos sa Bogom ili je u pitanju naš odnos sa drugim čovjekom, nedostaje ono što je najvažnije, a to je umeti čutati i umeti začutati. A na tome se gradi priprema za sve ono što nas kasnije čeka u životu. To je škola u kojoj se uči poslušanje, to je škola u kojoj se čovjek vežba strpljenje,